Laipulan hayang subscribers lan naman moilan ta hadaba channel hayang hadaba video kaya ponaya po awang na channel tamnang tenyo tuman moilan na chaya ana singaya lakchina sa Kahtoknyu Ngaolan atam hakaya painang. Central Bureau of Investigation CBI lan Nagaland Agriculture Department mebu Additional Secretary Chijindra Gupta hayang iphaicham se dwelling bu kata ni de Fostering Climate Resilient Upland Farming System FOCUS project linglap chiang me Kadalan me bu ngin rupees 2 crore nanjing ya ango pu tau pu jing ne FIR phayang ango pu Ngaolan jaranang CPI lan Income Tax Department mengo pu Air Intelligence Unit lan me bu Ngaolan tau pu tang me IS Gupta hayang Deputy Conservation of Forest Ram Pukai ane Veterinary Assistant Surgeon Animal Husbandry Department auto wihoi iman kadalim de CPI lan FIR ne mengyang ki Chaipu Ngaolan hisab me December 17 2023 ni iman Dimapur me bu Delhi de Lenpu me Tawan de ngin mai ya Taipu Ngaolan report tau bu jine CPI lan February 8 2024 ni iman dwelling bu FOCUS project tang me checking ngoyang ki hadaba checking me auto wihoi me ngin rupees 34.50 lakhs to 71.50 lakhs tawyang ki Ram Pokai yang me 21 lakh tawyang ki ana Gupta yang me 16 lakh tawyang ki se inang iman de tongwan de wihoi hayang Ram Pokai ni imni mengo pungin na Gupta jing aja hing angkai se ibu jing ne hai angpai se janpu se inang adaw ngin na FOCUS project linglak lan mebu bill approve ne myang jing ne ya pungin ngonang se inang Nagaland Power Department kaya teman state me ngatwon electricity yewang yengoi bua hydro projects lan me electricity ya maye generate na yemyang puching na ngonang sa inang press release me Department of Power Engineer in Chief Engineer Moa ai kaya ngatwan chon bu katlan o consumers teman moilan de ngatwan maye chon okpu sahaya chipe ngatwan likyang ngino phalak chingna yangki Power Department lana ibua teni ngani mongme thermal power stations lana maintenance linglak chine shutdown yang ngo pu chine ngatwan yewang yungoi bua hadau chine ngonang se nang 1990s yikham demand state electricity demand myang bua 60 megawatt hango yang ki haboi teni ngania 180 megawatt demand ne myang nang haboi demand state me bu electricity generate ne myang ok bua 100 megawatt hango nang sa 80 megawatt da allow mi state ki bu mebu saklak na nganang taukai hakibu sangsi lanlak chine electricity bill la maya phakai se ibu Ngaolan jaramna Dimapur Urban Council Chairman Federation TUCCF lana Nagaland government de NLDP Act Dimapur wan kon me tanang ha se yang Nagaland government de request na mengyang gi se inang hapoi sa dengoi Nagaland government kaya Ngaolan yeyi bujing ne Naga Council Dimapur NCT kaya initiate ne mengyang allow tat Dimapur mebu civil society organizations lan bhai NCT hall me meeting ya yang ki meeting so phe me media lan bhai ngawan de NCT president Itsang Momoki kon kaya ibua Dimapur Urban Council Chairman Federation lan Dimapur Best Civil Society Organizations lan bhai NLDP Act Dimapur wan kon me tanang ha or ta chun ha se ibu Ngaolan pongdam lak jingne nying tamyanggi TUCCF President Z Zaki Sato wa ibua NLDP Act Dimapur wan kon me ta chun ha se yang request ne myang bua Nagaland Governor yakta paidibu hadau mebu Chief Secretary de forward ne myang bua Ngaolan mantau hadau chiang me Chief Minister pa phai haulak se yangki Nagaland Baptist Church Council NPCC phang mango pu pumanok lan ane naka khatong mango pu suko khung lan NLDP Act ya talakte yamong pu chiang me tongwan de NCD President ne chan bua pumanok boy palana NPCC phai cham se yongnang hapoi women ho host lana naka council Dimapur lan phai cham se NLDP Act ye chol lakte monga ngonang se chan bu idamnang sa teman naga hayang Konyak lan moi landa hatau ihu de nangki karong ni me haja tok te states lan ngonang taulan yu me Jisu Krista jingne panpabu state teman Nagaland state hai ngonang tau jingne Nagaland for Christ min payang ngonang NLDP Act u ana allow chokhai mokpu
ha ying naga kadok me yeling lak ye yaw lak ye chon lak ye ha ye ying lak se ipu ngau kham chang onang haboi kada wanglam khai me hadaba ngau kham phang me teman nagalan ye kemok tini bu chu me naglen kormen o ane hataw me ngaulan me ngi pu naga council timapur hayanga atam society sai organizations laneo saba teman state me revenue yanang tawkhai revenue pailak chine Nagaland me yu linglak yaulak chonlak yinglak ka free ne myangha hayang NLTP ek a ta chun ha se iyang ngaulan phabu hibak manginang Nagaland for Christ se iyang tawki bu toide ka wang hayang karanyu halane mongya pude allow revenue pailak tu saw yananga you manufacture ne myanglak hai ane hataw yaulak hai teman staging ne revenue pailak lama Dazin me green ply industry changopu hataw dan hoy maya nam nokya tuli me paper mill changopu sa am daibisi hataw ki amo allow industries factories ana mills lan et kama revenue ya pailaka you industry or factory et kama hai revenue pailaka laibulan no maneo yo e taibu ilak chine idamnang Tenyi bungalan halan masonang laibu molande menyong panang